nongeye kugushimira wowe mukunzi wa Tony TV, ibyishimo umunezero biba ibyo bikuranga. Nkwifuriza wowe wakanze subscribe gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kandi nawe utarakanda subscribe ko wakanda subscribe uyu mwanya kugira ngo ujye ubona amakuru y'imyidagaduro agiye agezweho. Ahandi wasanga amakuru y'imyidagaduro agezweho hano mu Rwanda uretse hano kuri Tony TV. Kuri uyu munsi rero, tugiye kuganira ku mugabo urimo kugenda yamamara hano mu Rwanda, umugabo umaze urimo kuba trend cyane. Inkuru y'umugabo yagaragaye ko iri kugenda ivugwa cyane kuri social media hano mu Rwanda. Ni umugabo rero wagaragaye arimo atwara imizigo ku ngorofani, aho yatwaraga imizigo ku ngorofani hano mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo rero nyuma yo gufatwa video ikagenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga atwaye imizigo, aho byagaragaraga ko yari aturutse mu mujyi yerekeza ku Muhima, atwaye imizigo igiye itandukanye ku ngorofani. Ukabona ko yatwaraga iyi mizigo, ubona ubuzima bwe busa n'uburi mu kaga bitewe n'uko yanyuraga hagati mu modoka mu muhanda kandi yirukanka cyane, ubona ko afite umurava. Abantu benshi rero bagiye bamuvugaho bavuga ngo uyu mukozi ni umukozi ufite ubushake ndetse afite n'ejo hazaza heza. Bigaragara ko akorana ubushake, abantu benshi bagiye bavuga ati wawu, mbega umukozi mwiza. Uyu mugabo rero kuri ubu ngubu akaba agiye guhindurirwa ubuzima. Kuri ubu ngubu rero nk'umugabo Yago nk'uko asanzwe abigenza, nyuma yaho yari amaze iminsi adakora kuri channel yiwe yo kuri YouTube. Nyuma y'icyo gihe yari amaze ibyumweru bitatu nk'uko twagiye tugenda tubibona hano ku Tony TV, cyagiye kibitera n'iyi n'uko bari baramuhagaritse. Rero nyuma y'uko rero akomorewe, kuri ubu ngubu yagarutse muri bya bikorwa byo gufasha nk'uko yagendaga abikora, nk'uko yagarutse abivuga ko kuri ubu ngubu agiye kongera ibikorwa by'ubugiraneza. Kuri ubu ngubu rero nyuma yo gukomorerwa akaba yabonye uwo mugabo, bakaba babonanye Yago TV show. Yago akaba yarasize uyu mugabo kuri Instagram, arangije yandikaho amagambo agaragaza ko arimo kumushaka. Abantu rero benshi bahise batangira kumubwira ko uwo mugabo bamuzi kandi ko yaboneka. Uyu mugabo rero Yago, nyuma y'iyo nkuru kuri Instagram yasaba ka video arangira ava hey, umuntu uzi uyu mugabo yampuza nawe, murakoze. Abantu benshi rero bagiye babyishimira, bakavuga ko agira umutima mwiza, bakavuga ati sha Yago, umutima ugira ku kantu kakubujije si wakabasha pe. N'ibindi bintu byinshi bagiye bavuga ko Yago agira umutima mwiza. Abantu benshi rero bakagenda bavuga ati uyu ndamuzi, ati undi ati aravuga ngo uyu yitwa Samuel. Rero abantu benshi bagiye bavuga ko uyu mugabo bamuzi. Nyuma y'ako kavideo rero bamaze gushyiraho anagaragaza ko amushaka Yago, hashize umwanya avuga ko uyu mugabo bamaze kubonana ko kandi bagiye gukorana ikiganiro. Yagize ati kwa mugabo wagaragaye atwaye ingorofani mu mamodoka rwagati tumugezeho, ariko inkuru ye yaduteye agahinda. Ikiganiro kirabageraho mu kanya. Abantu benshi rero bakomeje gushimira Yago kuri ubu ugira neza akomeje kugenda agira, bakamubwira ati wawe Yago kabisa, Imana ikomeze kugenda imbere. Byinshi cyane bigenda bigaragaza ko Yago bamwishimiye ko agenda afasha abantu bagiye batandukanye. Yago rero nk'uko byagiye bigenda, byagaragaye ko agenda afasha abantu benshi kandi ukabona ko agenda abahindura ubuzima. Ubu ngubu twavuga nk'uwo aherutse guhindurira, twavugamo nka Inyogoye, wamamaye cyane ku izina rya Inyogoye, ko yamuhinduriye ubuzima. Kuri ubu ngubu nawe akaba ameze neza, aho atuye mu karere ka Nyabihu, aho kuri ubu ngubu afite resitora igezaho abantu batuye aho hafi ibyo kurya n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Yago rero
abantu benshi bakomeje kumushimira bagaragaza bakamubwira ko abantu bari bamuciye intege bamuhagarikishiriza YouTube kuba adakwiye gukomeza kumuca intege ahubwo we ko akomeza kugenda atera imbere. Rero uyu mugabo Hagenimana Samuel akaba yaganiriye na Yago bakagenda bigaragara ko uyu mugabo yarabayeho mu buzima butari bwiza. Yago rero hariya n'amafaranga yaje kumuha aho baje gukorana ikiganiro bamuha n'amafaranga, avuga ko ayo mafaranga amuhaye ashobora kuba yamara n'amezi 3 atayakore. Uyu mugabo rero akaba nawe agiye mu bandi bagiye guhindurirwa ubuzima nk'uko bagiye bahindurirwa ubuzima biciye kuri Yago TV show. Twavugamo nka Inyogoye, tukavugamo nka Yakamwana, tukavugamo nka Smart Garo ndetse n'abandi benshi bagiye banca kuri Yago TV show. Reka natwe rero ku Rutonde TV dushimire Yago ukomeje kugenda agaragaza ibikorwa by'urukundo. Tumubwira ati Yago komeza ugire ibihe byiza, komeza usitaza man. Wow, Rutonde TV aho usanga amakuru y'imyidagaduro agezweho ndetse n'amakuru y'ibyamamare haba hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Rutonde TV, ciao ciao.